Ikut tiba orang jenis Khmat luar biru Snam. Orang yang membahas mengenai organisasi di dalamnya doktor. Tak asal Nudin, Jun, di sebentar lama orangnya. Kynhun kabatip kerteng ka Jingim voluntary blood donor kepada Kynhun yang lapno Synniang tak Snam kamtam syaki baduk tam mentaka khalai tereng nawing ajar arpuai kalar ke ya ka jingdap khatsan Snam kaseng badru la yoban od yuki jong kaseng ayo rupat Pynkup Burom ki samla ki longkme ki rangba ki bawan Khmat banno Synniang jingarap dak Snam syakate kaseng ya ka bala pelong hakpo karat laban secondary school Shillong agani kasing la dan ringkat dak Dr. Lutika Nepram in charge blood bank Nigrim Shillong, but Shilla chief advisor Kai Jingim blood voluntary donor uba Fenton lakadong MDC kubu kongsan kinong kitkam kaseng kidukot berkiwe-kiwe. Bo ni kam Snam min dei larang Khmat pat pemdan jimut ni dan Snam ni ekonomi Khmat dei nong ipi put baduna Snam hospital kafun laring sini so bandakan daga belakang macam ni kali ke kuba na sama bun sien hablan dekam Snam kamtam ini ki thanyo kendong beli kaduna ta awareness kaduna ta jingitip kaduna ta jing nang jing start kita yang baharan Snam siapa apa hospital lagi kerki mutilawat beliau nalor baduk nalor hati tu Snam tapi pahit mat di sini bagi juang barat boleh ki kan nombor piadan dia yang ni ada si family ni dan apa oleh pengut oh pimenu pun ada ni dia yang tiang ni kadang awareness bagi tip ngastan pensutu lagi step by step nasi sepamut si pengut terai kiba ilak convince ngana dia beliau pastor apa mana Snam aduh dah sama ngaji Snam keleng ngasai keteng jong apa lu aku di blood bank pasca civil Nazareth di Green download lah bagade di setengah jongani nomor bang lada PET beliau PI Snam layar yang lakoi lakya Kynhun manusia bani bang baru bangi Snam mengakiim di satkan don ni tiba lalai syaga lima benek kajing bang langsung semua i kajing ai Snam kadai kawai kajing kuba ladangi ai klan kajing pan klan kajing siu pun sing diberi mentah kelas sedang melihat bisnes ya Snam balik itu kalau pop sibon akan mau ngasih tu hati wali Snam dah kali dah jom bat ki eskuat usahasan buat dibalik so untuk hero tentang di Snam juga pi perlu abot lang sendanan sendai beliau ino hiku ahi kami dapat berbahagia lagi dia kali dia wan pai dia kali dia dan tak ada tolak dari jing sufitom ki ada jing keluar mesin kena kendang beli pindakan dei ki omba beli dari Snam wah mang tik tangan mentai juga di jomar buat ini ai mang tangan mentai tadi ini pun ai nu jomar buat lagi lada don ni teh layak buat kibri itu dalam Snam jadi so jengki kadang lah aja dek bertal ini yang bersuatu pada chef happy pat menuban ai kebaik ha untuk bersuatu itu pun watching sesuatu berbalan asal tidak berarti si kita injection di doktor di pelatihan saya oh namanya di doktor nanti Grims thank you so much doktor itu di awareness kita dan kawan dan saprian saya keleng mapun kita patang lawan pensuku ini cinta ini kisah ini organisasi ngaso tak kaya rap sibun maka kenal baginya lawan tetrai Indonesia Khmat jadi semua kalau kerpang jadi ini founder dari organisasi Pak Benedict tinggi Khatsan sedang bertanya organisasi kepada pendanjing yo
ngam thalai ki don jingkamai dari dei tang ka service ke ai voluntary baik tu net asan Snam ya organization ngam thai kan ni kalau pada ka blessing the drum yo blessing ne tu ki lai yo ching thoi na pi blessing ngasu Pokoknya dan bertar mungkin blessing tiba video tiba yarap yang enak salah dan kami susu bantu kliennya bisa kesering dan kami susu bantu video menyarap dan kapor dan baru mi dong ngatai kisah dounsia dan baru mi ya lumlang ya semua pelan mi anak terjadi trailer bisa ngatai naik kio bentar dia dan nambah adu sispat kendai kuat ngatai dan yo pakai support kami sedang cuba beri ajar dan masuk buat ai jikit bok kebiang yang keseng pindah yang kio bu baru kajing duai Khmat boleh nam ta kan keseng jompi ba pindah yang nak dan ai jing sakti kau pas support dan kampung Snam buat beri pada Snam kata kali pusat Islam ada beri wayang wangi organisasi yang boleh ya mahu Snam waktu itu kita Benda terhadap vision jauh ini founder numbers. Macam, sehingga orang di itu experience hanya bisa berkau. Kalau di itu experience, ini ada macam voluntary work owners organization. Yang kita belum sampai sana. Kalau orang dah siap, orang dah sana. Mentah boleh, ia itu sibuk ni, kita seperti ini. Yang mereka tahu, bah kalau berangkat, Snam. Voluntary untuk ai Snam pun yo ai menolak Snam ai beri government nolak Snam government nolak skim masih kecil dan IC kadang-kadang ai bisa ini Snam dotan boleh global ini dihadap nanti ini global bos toys Snam itu press ai sifat Nasi belum orang Islam kan itu kita kerja, ni nak tuntut baik, ada mismat Islam. Nak berdiri baik ni penting. Sesuatu, pakai ini boleh tahu saya kalau faham mismat, hari dia kita berok, atau dia wari boleh, kui di official kontak, nanti stop, nanti turun di kam, lalu pakai anim, nampak kontak makarya di hari dia. As you know, with the tremendous amount of advancement in science and technology, still blood cannot be manufactured or prepared in the laboratory or in a factory. So we are the only source, humans are the only source of blood, and probably this is a way of God saying that blood, and it is written in the Bible, that blood, the life is in the blood. So that is why probably He has not given the intelligence and means for us to continue to prepare it in the laboratory. Even though there are many tries, we keep updated with the recent advances of how cells are, to manufacture cells and manufacture something like plasma, that fluid part of the blood. Still, it is not yet complete, and it is, I doubt that it will ever be. Maybe, I really do not, it depends, future I cannot say, but this is a means of God saying that share the life-giving blood that He has given to each one of us, to share to those in need, okay, to share whatever we have, what He has given. So blood is a drug. Blood is what we collect from a donor. There is something called apheresis collection that I will just mention towards the end. So blood, and we function, and blood banks function under license. Do not, that's why always the talk, always the information is, do not donate blood to unlicensed blood banks, because without license we cannot function, and blood being considered a drug, we have to take it our utmost care to make it as safe as possible. So in an unlicensed blood bank, they will not be able to maintain that quality. So that is why we always say that go and donate to a licensed blood bank. Okay? Because A to Z, from the time of collection, from the time most of you must have donated blood, and those who are going to donate today also will understand the screening process. There is a strict screening process from the beginning, and till the time of issue, even after issue, we follow up the patients who receive our blood. There is something called donor hemovigilance,
where we keep vigil of the donors as well as the patients. So it is a very strictly controlled process from the time of collection to the time of transfusion and beyond even. Apart from that, who are those? Why we are continually spreading this information that only voluntary blood donors are the safest blood is because when a voluntary donor comes to the blood bank, he is going out of his own free will with a motivation that let me help somebody in need. Okay. So before that, I would like to say there are three types of donors.